Stephen Balaya Mater Ulalong Ubadap Daka Borj Mensiam Bakoi Banyang Nagabenda Jisu Minang Duai Nagabenda Bahar Jing Dumu Jogilan Bakajing Silent Jogo Stephen Bakoi Yidwai Nagabenda Kinga Sam John Ba Benedict Barcom Margaret Solampiao Kadba Kidap Katsaus Nem John Kasakramant Jinkandir Kuri Ayo try nagar ko kardo ia para samuti ko jogi Ginang duwayo na nagabenda ibala da meri kakuma barake kasni kami dagas ha kerteng upa barukun barumen sim bakoi kajinga e jango try jangi Jesus Christ Baka jingi jango blem. Lem baka jingi sulat jang mensim bakui. Kindon. Rengka bati barra. Pagit sange sipor ban panmak nagabenda gilai kilat jangi barra. Nagabenda gi jing tolot barra ban syukrit yaw trai. Basengi la lepok daga tin ketilich. Daga perkat keperdain jangi. Daga jingmur jangi. Ay utray ng penkuid ini, bangindut laban yoyi, ya utray ublay. Bangindut laban yoyi ya ujisu. Bangindut laban yoyi mar yoyi mensim bakuy. Hagan agi yoyi kirish bakuy. Kotray jis. Ilang ginampa, map ini, saya kuat ini, laga senam bakar dor kacamai. Ngapla, mulai jemur bakar, berhenti kemudian bakar, mulai paus pulkan, lagi jembatan, lagi tin, lagi kan, lagi singlai, lagi singlai para cina, lagi singlai para cina, lagi singlai para bakar cina. Nama kata, agar hari kemari berkuih, bayar sah ketesat. Ya dia mel bakiriku baria pi ko kimen ko para menduai na mentasuna autrai pleichi ublei badan bor baro nis ne yami badandala mapi ki pop jani unyaram ni shaka jingim bam jekut amen
Tongin ya Tuhan. Naga benda bahara ke jing do shime shime. Naga benda bahara ke jing don kamchi. Ko pa baha bening menda kasni millennium yaka jingrum us different shaka borom bam chik. Ulaya dak baduai naga benda kito kibala penya piabu. Tayarap yang iban good yang ada sajo berbanding yang itu iba penmong ini ipanya kan lembau ji sukres kun jame utrai jo ubatin bada basansha but me lembar men sim bakoi uwe ublay junom la junom Kajing puli nagi kam jong ki apostol. Hakito kisni Stefan ubadak da kajing ai bat kabor lalek bun ki kamba bat kita kala dan ki pat ba. Te kato kat ni ngot ki badai na kasino kom jong ki bala. Bala lak dut kumbala kuat ya ka. Bat kiba naki
nong Kirini, kinong Alexandria, bat kito kibana Cilicia bat Asia. Kilayang bat Kilias, Yasatnya bat Stefan. Henry, Kim Shamla, ban Ainya Persya, Yakajustat, bat Yomensim, Dakiba Ulakren. Habak kidio smo, yakini ki kila shlatik, bat kila kerniat niat yau. Maupat, ba udap da mensim makut, ulakmiat sabneng, badulio I yakaburam ublay. Bad yau Jesu, ba uyang hakamon jong ublay, baduloo. Hapet, ngayo I kibneng balapli, bad yau kon ubriu, ubayang hakamon jong ublay. Henry, kiliparta, takasul kabajam, bad kilasat kila kishkor, nangta, barok lang kilayato syu. Te kilaya patam yau syabar, anong ba berkilalan themma yau. Bad kita kisakhi kriabo yala kijan hakikijat jam uai usamla upakerteng usalus. Bad kat ba kidang yalan themma yau Stefan laduai. Kotrai Jesu to pediang ya kamesim jonga. Tien jong trai. Yesus Nakasam lakui kanabar news pak kadui. Kasam lakui kanabar news pak kadui. They mommy
try undon rengka but him tajin puli na ka gospel bakoi kat kum umadius Tasuma naba yandon kibriu kiban kem iapi badring sha kaying bisha but kin sumbat iapi ha ki synagogue jonki kin satyan bisha iapi hakamat ki links court but kisem kumda pelam saki yanga haki but haki genti habat kityan bisha iapi Wat kusulai ayu ne kumno pin keren. Yanda poi kata kapor, yan sa ay happy. Ya ka ban keren, bat kumno ban keren. Nabakitin papi keren, kinamlam ki jompi. Kinvan na umensiyam jamu pa jompi, uba keren happy. Kibriu kinaiti yana ki para, Sha kajinia kumju kipa kinle yala kikun ru kinyap persha yala kikimi kipa bad kinpa peniya yaki manla ubruyu kunisi yapi namar jona kendre ubruyu ubayaine hadu bakod un light in Ka gospel John utrai Kohimen ko para bagi utrai Jesus Christ Minin kasni nilarake daga jinkamen ya kasni buram Christmas ya ka jinka jomu kullum o Jesus Bani baro ngi daka jinkume. Henry habak poi minda kas ni pan kabalang ka terwa hakamat jami ya gasni burong jamu Stephen bakui ubala yak mate. But meaning gasni ngila don ka jinkumen kabapalan minda kas ni pan kabalang kapenkan mau ya ka benda John ka jingsonsi kabam utrai Jesu hikai yami lemba ka balang kino ki beri bakwa ban budi au Jesu kide ben len ya ngade kide ben ba ya ka be pana ba kide ben budi au Jesu kaniru kalonga jingkon ka jingmut John ka Christmas Ka Christmas kamde tangka jingkamen Henry ka Christmas ka kendopro ya ka jingsosi ya ka jingshashita ladang iko aban god ban pedian ya une kulungu Jesu ngide ban lolu bakoloi ban pedian ya ka ba Jesu kadaru yagi kalom ka dimpana bakoi ban habangi pusan shepanga jingjia yawu Stephen bakoi Manite Stephen ulang udikan napade kinyum ud ki dikan bala syajid ban sam ya ka jimbang ya ki bangi kenamba ki apostol ki lai lui na barokum kita ki jingko sunai ban perlu jingmud tangga jingyana ya ka tinu pade God Stephen ulalang ubadak dagaboru mensiam bakui ulalang ubat yeshisha yeshirham ya Jesu bad umshim lakin randin na kabanyala ya Jesu Christ bala mipat na kabaya badula yem ulalong ubashlu banyem hakamat ka Sanhedrin bad ya uba bala penya la mipat bad syapang jamu ngayana bad kibriyu kamda me kilindo ramba ya ki sedusi ya ki farisi kimshim lalaban pedian ya kane ka jinyala jamu Stephen bakoi nama kalap penmom ya ki Tuhan
Namar kila bape, kila snosi, namaru Stephen, ula kadau ya kajimba kalajang. Kila kendait yawu nampenin, ubala wanshaki. Badminda, ula lada ngayon hakamajang pi banyala, be namar kabor kabawan nawu ngayala, namar ngalalong ubadap na kaboro mensi yang bakoi. Banyos no naga gospel minda gasni, Utrai Jisu la maham ya kisindran jemu habani yem nagabenda Jisu Christ yen sedang kiberiu kibayalam ya ki haki ban bishar ini syaketian bishar Henry Jisu wat nam do jinggarmen nama umen siyan baku idun sa kren lamba chungi deshu kabor chungi deshu ke jing start chungi yenre ya ke jing start ke jungo bele kan stamban trekam haki beriu haki nombor kiba koloi ban komu ya Jisu Christ. Ban nius ngo ba Jisu ula tapti naga benda jogu Stephen. Barabor haka jinge jungi haka jimpla jinge jungi ni duai kumno Jisu syam haka monjong ublai upa. Henry habang ipet haka kam jongi apostol yenda kinong shon jomu Stephen kilende mau iawu bad kadba udang ia kadba ulape saudang jomu tanginong shon jomu kiperta penyiap iawu kumbala perta yakijur persya yaw Jisu sana penayawu badu Stephen shimla do jinggermen badu la kemisha bene badu la yoi ayu happening Jisu yang haka kamon jono belayu. Ni barabor niyo Jisu syam haka kamon jono belayu pa. Henry haba Stephen udang pediang ia ke jinglam mater ya ke jingyap mater ya ke jingsha shitom Jisu layen. Bon sin ko himen ko para habang ni buram ya no ne ki bakrau batri ki wan hapadeng jongi nidon kata ka akor ka buram banyan kum kedak ka shin ban pediang buram yaki tip nila kalat na yang kata ka akor kat banang yai ke pertai kat banang yai iya ka negajut Henry ka akor babha kalong habaki bakrau batri ki badon buram ki wan hakama jongi hapadeng jongi baro ki badang syong kilian lada de haying gaseng jongi ladau kini ki pa ki wan rom ki kun ki deban yen kum gadak ka shin jongka jingi burom yeki hendra minda hakene gajuk ka pa minda ki kimi ki pa ki deban yen haba ki kun ki ban rum namar ki kun ki pan burom banyaki kimi ki pa kat kum ga jingmeli kat kum ga dustur ka bangila parong nila yopdian na ki inga sem ngilaban yoyiru yakani haki hingga sembonsin ka kemi ka kadjanin kong ya upa nanda sa ai tikun minda kum kita ki akor ka burong barok ngilakalet ngimju burong ya kiba ni deman burong kanre hanne ni yosno what ya ukuno bole what ya Jisu unampeni ulayen ban pediang burung ya Stephen Chapening uni ulang mater banikam uni ulang badak da ka jinge uni ulang bayaman ya ka jinge do Jisu bad aba ulaya made ka jinge do Jisu badula rai kababa men yap naga benda Jisu banyanga kendai ya Jisu uladon udon kamban jid ya Jisu bad ke pertek badula ang nganjid ya Jisu namar ba ula jid ya Jisu la buram ya namar Jisu hi ula ang haka gospel jago ya anis kito ki ba ngei hanga bad kinle ki kam krau ba ki ba kam krau ba ya Jisu ka ba mod uno mod bajana jamu Jisu Christ unio ya ka jingae ka ba asya banya Jisu ka ba mod
ngin sala kumba om haka shti jomo yanis pakoy kabalay ngin salam kum mabu ngin salam kum Jesus Christ namar ka jing shashitam namar ka jingi shirhem jogi pena gata kada ujisu layam akamachu wepa tu jisu la mandrum shabane kumba ujisu layam mater halor ka dem mana uni Stephen ru ulaya wepa tu jisu nagada kada ya Francis Assisi ba kudnyo ulang jisu ba ar uno uburyo un stamban im ya ka jingim tik komo jisu kumba jisu lahikai ni haban non komo jisu ngin salam kum ubale Henry usoitan ula tok yangi da ka penshoy ya kimigi pat teman kimigi pa ningom jogi pi bang usop pen salam kum ubale banglong kum ubale banglong kum Jesu kai ka bagi devan komo ya bos Ireban komo ya ka jingi kai jo naga taka dau u Jesu ulayan ha ka kamon jo ubale upa Minda, kane kade kapali janga ba jampi ban penien biang ya Jesu hakamon jongobra yanda ni yap naga benda ka jingai yanda ni impura ya ka jingim jampi da ka ba kongo ya ka jingi ka jo Jesu un sanang yang kata kamon naga benda ki riku jongo ngakermen be Jesu udang yen hakamon jongobra man gapor uwe rikui wan rum shabane Jesu yang naga bendaj yang na ia pibat yang na Jesu udeban ia endang ni poisha to ginang duai lembaga jinga side lem jogo Stephen bakui banginang yo ia ga jinga kabesher hakamat jing shitam tongin long kiba pra ia ga jinga ka jong ginang kapur kala kama induai bau Jesu yarap yengiru banlong ki bangai ki baslur banlong ki bapla ya ka jingai daga jingsher bau Jesu kerko kardo yengi lembaga jingai silent jolo Stephen Mater bening gom jolo bala bangiru ngin yeskem daga bendah ka jingai bamen pediang burang yengi shabon enya ro putra Jesu Christ tangin pla ya chingej ngamye ha uble pa badon ko baro unang ta berin patkatinda but of Jesus Christ ko ba mawait utrai ya bala ko no men simba ya bala kan ka Maria Grace bala shali be ko ko Jesus Christ la sakar panai ulaya la ted ula yasha kibaya Hagasni kabala nabiban na kibaya. Ulang kirsya banya. Usam siya kumono kulay mga dan borda. Nanda uman pangkan siya kibayim kibaya. Nangyay kawan siyang makuwi. Hakabalang katulik makuwi. Hagajing sulak kiriko. Hagajing ang kipaw. Hagajing ipagkadaw. Hagajing bang chiko. Amen. Last part.
himen ko para baga jingkini a janga ba jampi kallam ka bapdiam kun thabu blai upa badan bor barra kopa tepedian ye ke jingkarwa kane ke inga sem jame kabba millennium ya ke jingchop jango Stephen bakoi ai baka jingi jangi kumshi para kallam ka jingkarwa jangi hame man kasni lemba ukris utrai jangi utrai undon Rengka batin to kendio yala ki donward tangin aimu ya utrai ublai jani kopa badan bor barra bat koblai bangchik kasham hak bangin aimu yame man ka por bat man ka jaka da Jesus Christ utrai jani menda kasni me penda pe ki donward jani daga jinkamen namar nishem yaga jingi jamme naga benda jani how kon jamme balaka komo kullu ulamu kon jamme shwa ki jubbara ublay bamchik kumame kabor jamme badka buram jamme kaburam jam henry ni yoi balaka ya uburyu kumami ubadon kajintalan kumba don mani ulawan ban yalam yeki beriyu baro naka jin pendring kampa shaka hima bening jamme ban pending mai yaki jinta baro lemba do beriyu niya solam batianya lemba kiri kuit ban yano yame Inang duay na do kadonu wa umensiam jagobale wan kiar halojani ben pelong yeniru iya ki makit bashirhem ki sintran ki bashirhem ban yid ya jisu ban yan sakina ka bedajo ay nang ben slek ya bahara ke jing tu bojin ya ke jing don kam jangi baro hakane ka kelepa Dashisha melongo bakoi kotrai katemei jonka jinkoi barra namar katami karpadiam kapenkoi penkendang yakini kijintarwajan dakava pa ya umensiyam jamme kunga umje alojam bakinduk kilalong yani kamme batasna Janotrai jangi o Jesus Christ. Hakapor bala dino yahu badala ka mansnabha. Ulapadiyan ya ka jinsha shitam. Ulashim ya uku badaka vainu yami. Ulakadiyan yahu balai halake sendran uom. Toshim batobam nakane pi bara namar kane kalam ka mechana yaka ba enaiti naga benda jampi
haka juga rekam endala layabang ula shimya kakuri badaka baimu biang yame ula ayaka halaki senran upon toshim batto dina kane pi baba nama kane kalam kakuri jonga snam jonga jutang batte mai badbam juku ya kabayan penni naga benda jampi banaga benda ki babul ya kaban mak yakipok tolaya kane ban kan mau yana Kajing maya jong kajinge nama kata ngi ke bapin mendaya kajingiat bat kajimi pajam ngi tarwa hame ko traya uppo jang kajingi bat ya kakuri jang kajimpen ngi dai mo aidem namar malan nyuyen ki babit ban ya kakamajam ban shakriya me dak bas neverit ni karpadiam ban ni ke bayo benda hakamet batas na bukaris nginlo kebala penyata lekawai da umen siyam bakhoi takan mau katraya kabalam jami kabala priyam nasatala kaparte bat penjana yaka hakajini renka bado Francis uppa bakhoi jani Father Anson administrator of the diocese but baro kilinda but kirinia takan mau lemru yaki himmen kipara chinrang bat kinde kibala yotiya daka bakarmen ya ka jingmi pa badia bamro kibala klat na ha ka jinis ne jome top dia ne shaga jing shai ka kama jome to isne yengi bamro ya bamro ke jing to go jome ya bamro ke jing ton kam jome ya ka partai barwa ka pe ya ki ga sem jome ba Benedict ba ka Margaret Solapia bat baro ki koj ha ka bakira ke ya gajing da kat saus ne jan gajing kan de kurim ni karpat ye me kanam barai kha bat kamari ya te sati bakori ka kame jama bale u jasa bakod kurim jan ki apostol bakoi Francis de Sales bakoi u Stephen bakoi bat baro ki vikoi kebala pinsna bhai me patte la patte indaplam ke babbe benya bendalan ha gajing bam jekur bat bangin ya ra bat pendan beram ye me da upon jamme o Jesus Christ Daul embadu badhavu kallam hame ublay uppa badan bo hakajingalang kave junumen sembaku baraka burang bat kajingiarra junom la junom Ye duai kum baku Jesu laki kai ke ngi ben duai naga benda ki jindon kam chungi bangin long ki kristan bashir hem harga chingi kopa jungi ba kompeni long ko sabseng chungi kanwan ke iman chungi long ko mon chungi apun dau ma habeni to ai ni benda ki jindon chungi to bahana kas padma ki kristan chungi kum bangi ru ma ke kabelesiu What was the lamb in Israel pension and break the polite in Nagabasini? The polite in Nikar part, but I nag a jinx in your baba, hag a jinx bone german,
toy jing sign hagas ni chani kran banda ka jinga chame ngilai para bona kapo bahin ya jinga da ne ka jing jar barro kat bangi da ngap kime lendi ya ka jingkar men bakoi bat ka jingwan pa jum nong penim chani o Jesus Christ Kotrai Jesus Christ meu bala om haki apostol jam kajing sungai happy kajing sub janga ai happy wat bege ki pop jang hendra ya kajing janga balam jame bad ha kajing bon jame tai hakai ya kajing sub bat kajing ya tele kawe katum gamon jame mame ubatim bad basensha junom la junom kajing sub kotrai kandon barabor ranka but pim dak baga jinge do try media market Hakumi ukul lambaro jogo balai. Hakumi ubakit na ka pop joga porte. Sukito ki barakosha ka jing kawai jogo ukul lambaro. Lalu langsung menurut kita, mereka rutin bersama. Kamet pada senam jogo Chris kan rianga syaka jing bangji.
Copa, ai bangin portu board yang nuksa, udikan jame Stephen. Ban mak da ke jingkal loy mensia, ye kito ki papen mong ye. Bangin dup la, bangin dup yo, ya kaburam je, ipan ye kene, lemba o Jesus Christ, utrai jengin, utrai undon, rengka batim, play button board baron terkuye. Uppa barukhoy barumen siyam bakoy ya lesut ban penbana ya kubar babhaja mutrai da ka jingim ka jampi
name.